umuntu ziyakhala konke umuntu uyazi ukuthi ziyakhala bafowethu. Umjaheni album yakhe imnandi iphumile inama-hour iphumile utarabhile futhi naye laphana utarabhe ukhehlelezi uDr. Umjaheni angahleli ukuphazamisa. Umjaheni ayazi ukuthi ukuhle ukulinda bafowethu, yazi ukuthi sibhizi mfethu. Inkabi yami ngapha ikhokoza abantu ifunule ishaya inda yakwazi yasemabheleni bantu usikela ngajona usikela ndinikonyana umpopa laqanda velukaba msaqhuma wabantu emzinkulu ayihleba wagey ungcolo sibathi impunzi emnyama umpopa umpopa sabatha phansi kwalana mgqobelo hlekathi yaqethu itshebe manje yahleka kancane fishi umpopa dameni yahlala khona sikele ngajona angahambi ngathi angihamba noqoya phela sizobantu ujuqu sibingisengoye ngimthatha phansi kwazula Hey ngaleskhathi bafowethu lokhulumayo usibongiseni uBonto Mbele ovela le esihluwe ngibingelela ngaphansi koMzansi Trend TV lapho esuke khona siziletha ishisa singadingwe nje ukuthi size edit la so siziletha khona ngoba sinjalo bafowethu. Umjaheni ukhiphile album kaMjaheni yashisa yebo utalabhile watalabha amakhosi watalabha wonke umuntu ziyakhala konke umuntu uyazi ukuthi ziyakhala bafowethu. Umjaheni album yakhe imnandi iphumile inama-hour iphumile utarabhile naye laphana utarabhe ukhehlelezi uDr. Khehlelezi akekho umuntu ongamazi uDr. Khehlelezi utarabhe uDr. Khehlelezi watarabhe ungizwa ngocingwane ayikwazi ovala ngokhuzani bafowethu. Iyashisa kakhulu album yakhe abantu bengagijima boyilalela online ngoba ikhona kuma YouTube ikhona kuzo zonke indawo zemculo abantu bengagijima behambe boyithatha umbonyo wenyanga amalanga amaviki nensuku bese kuba nama-second ambalwa awuthi ke ngibonye inyanga eyodwa bese ngithatha umhlala phansi lento yokushaya inyanga sondela somkhehle sondela Khehlelezi mfana uthi ubani uyindunundumane wena woza la mfana wami wajwayela imizi efile angiyakuvuma impela mngani wami unawo kumuthi ubonakale ngako lokho ukuthi ube nomkhovu ophilayo ezinye inyanga zibe zinemkhovu engabonakali ngisho phela ungizwe emkhunu lo swamenza isidantanta sakho hlele kulandela ngemuva nemali mngani wami cha ngiyakuvuma unayo nibonakala ngakho lokho ukuthi nihambe nichithe emabhanoyi ukuthi hayi cha niyiphethe kazi niyithathaphi mngani wami ngoba phela ngithi umuthi uyawazi boku ukhanda isigubhu esilungisa ibuso mfana ukuzama ukutonatona lobuso bakho obumaxhoxhoxhoxho obumafarafara ngathi ingono yebele awuthi ngikushiye kanjalo-ke mngani wami ngoba ungimoshela nedatha yami phela kwazise mina abalandeli bami umculo bawubuka ku-YouTube yikho ehlala komntu liyashe kwethu. Ngithi angidlulise kakhulu ukubonga kubantu abakhonayo ukuthi besubscribe becheke nomsebenzi esiwupostayo ngezansi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, isandla sedlula ikhanda. Ngicela nishare ama-poster nisharele nabanye bafowethu khona sohlezi sizoba nomdlandla ukuthi sihlezi siposta everything. Niyazi bafowethu sispenda ama-data yethu for ukuthi abantu bethole information ukuthi kwenzakalani ezweni. Ngiyacela kakhulu bafowethu nishare ama-linki nisubscribe ni-like ni-comment bafowethu. Ngiyabonga kakhulu kubantu abalandela uMzansi Trend kakhulu bafowethu. Siningi izinto esazobonakala lekhaya neyizohlezi ikhula i-channel ikhula ngaso sonke isikhathi ndibone izinto eziningi. I-channel besinayo ebikade inama-subscribers amaningi kotholakala ukuthi ifike la ehekwe khona yavele yahekwa so kwadingakala ukuthi siqale phansi. So bafowethu nilandele kakhulu umsebenzi. Sinalo isnapage ku Facebook iMzansi Trend TV uzoyibona ina more than 18 followers uzoyibona bafowethu. Ngiyabonga kakhulu ngumfana kwamahlobo ungathi wasengikhuluma kakhulu. Asike sibone izinto ezenzakalayo bafowethu, izinto ezitrendayo abaculi bakhiphile ziyakhala all over. Buka nje ungizwe ufuna ukubhahlaza ujaja ziyakhala bafowethu. What is nice bone iclip ya Oyibuka ngathi seseqedile ngalesha ukudla lo
Hengadile ngalo ukudla. Hengadile ngalo. Sengilinde ukhathide manje. Sengilinde ukhathide manje. Suka madoda. Kahle kahle suka. Suka madoda. Into kuzofika meza wona sithi. Kodwa la ubongo. Bobwaija. Bafowethu kumnandi ezweni. Siyabonga kakhulu i-support enisenzeleyo. Bafowethu. Siyabonga kakhulu isandla sedlula ikhanda bafowethu ngiyabonga kakhulu. Lana esitulweni kunomzungezi lana. Umfana wakwanibele. Umzungezi oshaya ushuni kaMgqumeni bafowethu. Ngicela nihambe no-check umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho uphumile uyatholakala online. Ushaya ushuni kaMgqumeni lapho. Zodlala nje clip yakhe ngaphansi. Khona abantu bezozizwa izingoma zakhe bafowethu. Uyashisa kakhulu. Nilandele ingoma zakhe album eshisayo. Abafana abasafika abasase fresh abashaya ingoma ezimnandi. Ngicela nisupporte kakhulu bafowethu umsebenzi wabafana. Ningene kuma online ni check ingoma zabaculi ni support umculo kaMaskandi bafowethu ngiyacela kakhulu. Ngiyabonga ngumfolo kaMahlobo ngithi angibonga bafowethu isiyobonana asike sidedele nje zibulalana. Danke bafowethu. Bye. Sibongo wakamkhwanazi kuphina emtubatuba kwankomo kaXoshwa kodwa ke la ngizala wakhona ngizola ihlulwe ngizala uMangela so ngeweekend edlule kwenzile kanje safike saphuza sasiyobuka uMaskandi Newtown so sithe masiphuza hayi kwasho ukuthi hey tsala ke kwasho ukuthi hayi fana ke bamangela kwangena lensizwa abayibiza ngosister ibuke kanye njengomuntu omama yabo angena yona ke wathi mangena yona inama ngayibona umama ke gichi ndiye mangigijima kahle vele ngangiyange enhloso ngangayile enhloso mhlawumbe ngiyikhizo ngangifuna ukuyobona lento eyayisho ukuthi ngempela ukuthi inogwayo omncane ongangenhlamvu ye9 minutes uyabona so ke hey kwangenzeka ngezifiso zami ngoba ngagcina sengixhuma sengigxumela kuphi sengixhumela entanyeni nje mangigxunyile entanyeni hayi ngezwe nje inuka iperfume nakuzana yomama hayi ngathi angisale sengimqabuza umqala uyabona so ke nje kuma kanjalo ke hayi kwawo umuntu okhiphayo kimi yabo ngithuba futhi musana ukwenza sengathi ngiyaqala ukujatshulwa abantu mina nazo lokho inhlo angaze ngiqatshulwe mina indoda mina mawukuthi iyona ndlela ofanele kusupportwane ngayo le ukuthi fanele ngiqatshulwe indoda ngivumela lawo manyala mina ukuqatshulwa indoda yabo bafowethu ngamane kuhlukana inhloko nesixhanti uyabona ngoba niyathanda ukuncikisela ngokuthi hey siyamsupport uthenga umculo wakhe ngithengela ukuthi umfaka ulimi endlebeni ngenye indoda uyabo mina ngikwazi lokho mina yabo nalabo bantu lamadoda aveza ubumama ukuthi angomama kangakanani azogxeka mina ukuthi ngigadleleni kuliyansizwa uyabona bafowethu umama benu ngizana ukuveza ngama comment ukuthi nimphawule ukuthi mina ngirong uyabo ngoba mawukuthi kufanele ngiqatshulwe enye indoda uyabo noma kufanele mina ngiqwayisi yabo angihoshi ngiyacula ngingumculi uyabo yonke esihlanganisayo leyo ukuthi futhi i-artist aliyiphathi kanje noma i-celebrate aliyiphathi kanje wazini ngo-celebrate wena yabo futhi mina ngilona i-celebrate mina angilona i-artist mina ngiyena i-celebrate mina ngumfoka ukuphosa kwenyana ukushishelisa ngumshovu enkani kwaba nenkani ngindlaba ephika amabhatha sebesula amadeva ngiyinsizwe impela nje uyabo ngeke mina ngivuma ukufakwa enye indoda ulimi endlebeni bese ungitshela ukuthi indlela ukusupport leyo uyangihlanyela uma ukuthi ucabanga lokho kahle uyangibhedela uyabo mawinsizwa umama yabo ugcinele abantu besifazane nga-understand ngoba mhlambe bona bawu-enjoy yakhisi indoda i-enjoyana ukuthi uqatshule enye indoda qabla isikhonkosini la uyabona i-enjoyana enye indoda izothi mina ngirong emadoda ngomama yibani ngomama le phansi kwedwaba zonyoka hayi la Manera que no para no correr el
ngihamba nesigodo makatsha namhlanje bana awusho bana bayamfunela wekabamvuzo bathi hey ngabe uyishile lesigodo makaka ithi kodwa mfana sokapha ngani makashimba sibuka ngathebe wakuthi ngeke akwazi uyayibona nje nawe lezinto kunjalo ke sila kwayana iCD siyapheka abafowethu siyaphekela nje kuzingomanyana noma kungeke kube album bafowethu siyacela ke bafowethu ukuthi ni-support ke bafowethu nisixhasa njengoba nisixhasa ekungijabulisa kakhulu ukuthi mipha ngamalanga uthando lwenu ngiyalibona liyakhula noma ngashada yobe ngeke nje ngathi mina hayi mfana ngikwazi isidalo ngimbone ephaphatheke gijima emotweni wafika wakhipha isibhamu ngathi ha wenzani usula utshwala usukwazi ukukhomba mina ngesibhamu mfana wami awuthuleka ngoba phela suzenza uRambo ngifuna ukulandela uChuck Norris yabona-ke mkoti mfana wami ngathi usungenza unyoko-ke manje khami la ngifuna ukubambela nokudala mfana wami oswakukhohlwa phela mina ngaze ngigubhe thuna la muntu nawe ebusuku la akukhoqa inabhawodi la kimi phela sengisho leli thuna landimande naligubha nomngani wakhe ebusuku lo ngengimusho ngivinjwa ukhona ngikhuluma lezi ndaba nje mngani wami ngigodla ofakazi ababili owesithathu welile emqunu ngoba nawe uyayazi le ndaba lena angithi phela wona mngani wami awaphendula amavukane uphendula ngesibhamu njengoRambo ngizwe ngandlebenye mngani wami kuthiwa lokhu urekhodinga ingoma zawu-30 lithena ikuze intibani ukuthi awumfoka baba yini wafaka iy'ngoma ey'ningi kangaka wathi hhayi phela ngenzela ukuthi noma ngabe ngiyafa kube khona iy'ngoma ezosala bedlala abantu ngathi mina hawu ngiyajabula bonina bangani bami ngokwazi ukuthi niyofa nini suyalazi ilanga lakho sebekutshelile ukuthi kumele uze nawe uzosebenza ngizwe kancane mngani wami ngendaba ngoba phela mina i-TV angiyibuki uthi ukhandisho uzokhipha amaqiniso ngithi kulawo maqiniso mngani wami uzungakhohlwa ukusichazela phela ngale ngane neminyaka ewu-14 owayinikubeza uphinde futhi ungakhohlwa ukusithi fahla ngokuthi usuke wabizwa umndeni namfana wami ukunuka wakuqoqa wakubeka phansi wathi ukhathele lento yokuthi kuphela abantu emndenini hawu mfana wami kodwa umncane kangaka sukwazi ukunuka umndeni uphinde uchaze futhi mngani wami ukuthi yini kanti wena le kwenza ukuthi uma ngabe usondela kubantu besifazane bevele bengene ey'nsukwini ndoda chaza futhi ukuthi yini wena kanti lezi ngane engamagidangoma ezigidelayo ungabhadali ulokhu ubhadala lento ebane yakini kuphela nje uthibela uphinde ungakhohlwa futhi mngani wami ukusilandisa ngale nyanga yakho emhlangano yasePitoli ekuthiwa yakuncela itotolozi mngani wami ngoba le nduku yakho ingasavuka isidalo nje nazi-ke mngani wami mina enganika wena unsilise entanyeni umabhuluku amlingane ozegqoke unini inqethelele amazinyo ngathi isula sidla umbilo wosiwe ungulube ziyawona ubhisi ngoba ziwufaka odakeni umanikela nge-golden hour ezitheni zakhe akagcinanga lapho simbone esenikela nangomfazi wakhe kutekisi wochaza phela mngani wami ukuthi akagcinanga ngokumthinta kuphela nje waphinde wamnithisa umhlezi ondliwa zikhulu njalo mngani wami ingabe uyozumele nini kanti wena ukhalivini